Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo timay sa manin nga istorya ngayon kam pinauluan. Man nakimisa at chismosa. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Tinagan ti Ama, Anak, kanti Espiritu Santo. Amen. Amen. Oh, mangrabiitan bantor. Itayak pa ang mabisbising. Wen, isang bakit? Ay, ungayam. Amom ni Lilian bantor. Sino Lilian? Ni ngay Lilian ang naglawat ti abot ni Agong na. Anya? Unay kamitin. Uyawang pailaang matjay tao. Ay nasa anak nga agoy uyaw lakay. Duang aming ti agnagan iti Lilian di ti lugar tayo. Ni Lilian analawa ti abot ti Agong na. Ken ni Lilian nga inasawa ti lakay. Apay ni Lilian? Amam, nakitak ijay simbaan idi na minsan nga aldaw. Sa bali ti kakuyog na lalaki. Anya? Ay sos, agchismis ka manen ako nak, bakit? Anya lakit din ni Bantor. Sa anak nga chismis. Ibagbagak laang tinakitak. Anya kumanod na sa bali kakuyog na lalaki? Ang mga lalaki ni Lilian Dayjay lakay. At da pa managnagmaw, alalaki ni Lilian Dayjay? Awan. Oh, awan mo't lagayam. Ala, sumartin kan. Ituloy tam, timangan. Nagpasin timisa, bakit? Agawid tan. Mabiit laang Bantor. Apay isang. Kita Dayjay lalaki. Sino lalaki? Jepig sul amag na. Anya? Kalpas tala nga nakimisa. Aguy-uyaw ka manayin. Ay nasa anak nga agoy uyaw. Ibagbagak laang tinakitak. Kahit, apay kumadaya lalaki. Isuday taje nakitak akakuyog idi ni Lilian. Ha? Nagpangit a lalaki. Agawitan. Nakakita ka manin ito uyaw ang matao. Takas na itang aramid mo. Kunamlan bak nang ninana maray. Kanayon na nga i-post ti sidsidaan day ti Facebook. Anya kumangay ti dagas na kat social media nga raw. Oray asinaw nga da Facebook account na mabalin na latat agi-post. Una, nga makauma mo ti panagpupos na. Saan mo't nga rod anaimas ti ipupos na asidaan da? Aguyaw ka man ako nakaon. Agpos ka mo tayo ti Facebook no kayat mo. Di mo latan pakibibiyangan ti ipupos ti sa balay. Ay na, sakman mo't nga rod ti agpost iti Facebook. Oh, basaom dagiti ipupos ko iti Facebook, Bantor. Nan, basag man isang. Nay, naadaw mo't iti bersikulo ti Biblia ti impos mo. Wen lakay. Kasta ti rumbang nga ipost iti social media. Iwaragawag ti sasao ni Apo Diyos. Ay, magusto klaunay dahi tang impos mo, bakit? Talaga mo't. Di tay agaramid iti saan anasaya at iti pada tayo at tao. Takagura dayta ni Apo Diyos. Naggapuam Lilian, nalpay mo't ti abagam alumabas dito'y paraangan. Napanak nagsingir iti utang, isang. Asinaw, tinapan mo siningir? Ni Juan at taga dita daya Kahit nasingir mo ni Juan. Saan nga rod? Nagtiwid mo't day a Juan. Talon abulan di utang na. Ngamdi mo't agbayad dun. Imposible nga awan kwarta ni Juan. Ha? Apay anay ibagam day ta isang. Kat no naglako da iti irik idi kalman. Anya? Lilian,
Nakita ka na pan naglako iti irik iti kalman. Ing kasingiren. Adulakit diti kwartana. Sino ngay, may tinang ibagakang ka, naglako ak iti Eric Lilian? Nakita na kakano ni isang ang naglako iti irik iti kalman. Ahop, ulbod na dyan nga isang. Anya kumangay mo tinlako nga Eric, sana mga kaltalaw. Ha? Per kilo, tigagatangi ka baga sa jitsintan. Amangan no sana siya, tinakita na naglako iti Eric. Pagtagtagainom mo na dyan babae. Amaw ti sinasaukan ka ni Lilian, Juan. Anya ti sinasauna kanya, isang. Nagtiwod ka kano. Nagalas kano pa iti ugalim. Anya? Imbaga ni Lilian day ta. Juan. Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka. Apay ko mga ibagangay. Nagyaman na ki di at indano mo kanya. Saan laeng asyak tinangistoryaan na nagtiwod ka? Iwarwaragawag na dito'y barangay tayaw, anagrigat ka kano asingiran. Ala, Lilian. Apay isang, ada ka di bagam kanyak? Nasaya at magtanagkita ta, Lilian. Ha? Apay aya? Maipapanday to'y kinihuan. Tinagidakis na, ti panang singir mo kan kwa na idinaminsan nga aldaw. Anya? Wanil yan. Hindi mo ibagbagamot din ang indanon ko kan ka. Siyak ti madaksan mo kwa. Wan isang, di ka kadiagdanak. Agyaman ang itimbagam ah. Itinagan ti Ama, kanti Anak, kanti Espiritu Santo. Amen. Amen. Mangal daw tan bantaw. Naimas ti sidaen ta italakay. Ha, Juan, bakit? Tinulaan nitib amanok ko naman. Nag-iimasayn. Ay, amam bantaw. Ti anya, isang. Dahuan ken Lilian, at dariri da. Anya? Saan dang agpinpinan sinita? Kasla saan dan nga gamamaw. Agchismis ka manan iti sangwanan iti taraon. Ay napod numet nga may agging ginuradan. Sa bagay, agpadadamot kit di asaan anasaya at ti ugali na ah. Anya? Ay, sumardeng kan. Sa bali manin na tao ti sarsaritaam. Nagalas nga ugali day ta. Tikulan kan tupay ti kutsara. Kaya't mo asawan, nagalas ti ugalay. Kahit pudnumat ang nagalas sa sarsaritaam ti biyag ti sa bali tao. Kung tarak tupay day tasungom bantaw. Agsao ka pa'y tamakitam. Saan anaalas ti ugalay? Nasing putak, taman nakimisa. Kumusta ngay, Lilian? Nagbayad ka din ni Juan iti utang na ken ka. Wan isang, sa wakas, nagbayad matlangon. Masapol ko ngamin at talaga ti kwarta. Sana ul, adda kwarta na. Apay aya? Saan akas kada kami kinilakay ko nga awan makukwarta na. No kumaro ti kinasadot ni Bantor, saanin nga aggaraw amapan ag construction. Anya? No daduma, maasarak kinilakay ko. Nagrawot pa'y ngarod amangan. Anya? Amom Lilian, ay nagalasmot ka ti ugali ni Bantor. Pasaray aga pa kami, tadi na pa'y mainawan tinanganan na. Nagdugyot na sawak. Ha? Day tala agkalbit ti amunang aramidin ti jaski alalakay. Agsingsingpot kayo, tatadamasaw. Idyan yung tinalabos nga arak.
Italang manan nga ginumak iti arak isang. Saan nga itipan na kibiyang, Tata Damaso? Kagura ni Apo Diyos ti agsugsugal. Anya? Sanak mo't nga agsugsugal. Ang ininumak lang matitiarak. Saan kayang agsugsugal, Tata Damaso? Ay saan isang. Ay, kunak ano agsugsugal ka, Tata Damaso. Ay basta, kagura ni Apo Diyos ti Mamarta. Di tay agaramid iti may kaniwas. Ha? Di tay mang pardaya iti pada tayo a tao. Dakes di mang tagibasit, takagura dayta ni Apo Diyos. Ay, ang lalawak matanti bagbagam isang. Awan mo ti tagtagibasita ka tao. In kayo ki di makimisa, tapno mapunas ti dakkelabasol yaw. Anya? Ayawan ti amo ka dakalabasol ko kiniapo Diyos. Tilang panagin inom ko iti arak ti amaw. Ay natatadamasaw, kagura ni Apo Diyos, dagiti rapist. Anya? Sino ti rapist nga bagbagam isang? Makapakintayag dayta nga bagbagam. Ang kakanat ti panunot mau. Nakimisa kan sakit di isang. Ay una na maring, kas makita yung mait, nakakwentas pa'y la kanyak ti rosary. Nasaya at launay dayta. Ayun gayam, asino di nakitak akinasarita yu itay na maring? Kanakakday jay isang. Masikog may nana. Wan isang nasikugan abalasang. Ay sus, kababain no kasta na maring. Ha? Nagpasikaw nga uray saan pa'y ana ikalay sa. Ay unay matanday ta agatel na ngay. Anya? Ay garanggan diyang siguro di ka anak kanyaw na namarang. Wano, tinawid na kin ka ti ugali na. Anya nga ugalik isang. Di agsasabali ti asawa na, nana. Awanan ka itibain. Ada pa manaknak mo ngagsasabali ti asawak. Ha? Manakimisa ka ngagpaysaw. Ngam agkakadakas matirumrumwar di tangiwat mo. Ay na, nagalas ti panagsasao ni Lilian no nakatalikod ka, Juan. Ha? Anya nga iting pagbagana isang. No comment latan, Juan. Amangan no siyak to ti madaksan. Ibagam kanyak ano niya timbagbagang kanililyan? Padpadaksan na ka. Anya? Ikarim adi mo idandanon kan kwa na nga imbagak ka nagalas ka no ti ugalim Si kalangaruden tinakautang. Si kapay laka no tinatangsit amasingir. Imbagana kanyak ti kasta. Juan, iso nga agan anad ka iti dayjay a tao. Tinaramid dagiti do alalaki dito balayaw, Tata Damasaw. Pinutad dati linya ti kuryente me isang. Saan kami ngamin na nakabaybayad iti 2 bulan. Ay. Piman kayo mo, Tata Damasaw. Ha? No kumata nagbayad kayo iti kuryente yaw, saan kayo kumaanaputdan? Awan nga rod pagbayad, May. Nagremedyo kayo kumaa, Tata Damasaw. Anya? Isuro nakpayan isang. Ibagbagak laang tirumbeng aramiden nyo, Tata Damasaw. Basol yung laang no apay anaputdan kayo iti linya ti kuryente yaw. Awan ti imbagbagak akastawan.
Saan ka pinadakas? Anta na ka mo kapirpir dyan naklilyan. Binayadak mo ti utang ko kung ka? Awan sinasaok adakas kontrakan ka. Imbagam kanupe ang nagalas ti ugalay. Siyak lang arudin ti nakautang. Siyak pa tinatangsait. Tita kano ti imbagbagam. Ay, uray matay amin akalding ti karoba. Awan imbagbagak akastahwan. Aho, agulbot ka pa lang, mate. Sikakit di ati ada ibagbaga na kanyak. Anya? Ingkakit din iwarwaras kadagiti tattao ang nagalas ti ugalik. Kan naglaingak kag singer. Awan ti imbagbaga kakasta, Lilian. Sikamot gayam ti ulpod, Juan. Saan ang ulbaw? Talaga nga awan ti imbagbaga kakasta? Ala, tapno malpasan daytoy aririta. Ibagam no aseno tinangidanon kan ka, aperperjan ka. Ni isang. Anya? Ni isang? Kat isumot ka tinangibaga kanyak anagalas ti ugalim. Imbaga na adyak ka no idandanon kan ka, dagiti imbagbaga na kontrakan ka. Ti awanan baen? Chismosa, babae? Agsaga na kanyak dayjay at chismosa. Nay, si kamo gayam, Lilian. Daytoy ti parakan ka satanas. Yeah! Anay ko. Apay adi nanog na ngay, Lilian. Sika ti makagapo. No apay anagapa kami kan ni Juan. Nya! Anay ka, gusto, Lilian. Naluluntiro pag... Pungutan ka pa! Anay ko! Ay, nakpungutan, Lilian. Ay, pakawanan Daytoy na. pa! Anay ko. Ay, anay ko. Nagsakit tiro pa kan ulaw klaka. Dayta ti maganap mo, isang. Man nakimisa kang agpaisaw, ngem chismosa ka mait. Agyaman ka, tatay talaang ti inaramid kan ni Lilian. Lakay. Ay kat ibiyag mo, ti sursurom iti simbaan. Bakit? Agaramid ka iti kinaimbag. Saan kat akinadakas? Agbalbaliw kan, isang. Un bantaur. Agsingsing puta ka una. Naamiris kon amadigayam dar aramidag. Nasaya at magta nakaamiris kan, isang. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag na intay pinauluan. Man nakimisa at chismosa. Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.